Yohana 3:16 inasemaje? Kwa jinsi ngoja. Hiyo inasemaje? Kwa jinsi. Kwa jinsi. Kwa nini? Kwa jinsi. Nini? Kwa jinsi. Jinsi gani? Kwa jinsi Mungu. Mungu nani? Mungu. Nani? Mungu. Ni baba yako? Hapana. Ni baba yako? Hapana. Ni ndugu yako? Hapana. Ni bese yako? Hapana. Ni jirani yako? Hapana, pastor. Ni nani? Kwa jinsi Mungu alivyoupenda. Ngoja, alifanya nini? Alivyoupenda. Aliukataa? Hapana. Aliutusi? Hapana. Aliuachilia? Hapana. Aliupaka mate? Hapana. Alifanya nini? Aliupenda. Aliupenda nini? Kwa jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu. Alipenda nini? Ulimwengu. Hapana. Ng'ombe yako? Hapana, mchungaji.